لسنور پارێزگاها دهۆک چەندین بازرگان هەنە و پشتی هاتنە داعش و بە تایبەت جی کەتنە پارێزگاها موسلê di destê Daişê de. Peywendiyên bazirganî di navbera dihۆk û Mosul da têk çûn û vêyekê jî ziyanên mezin gihandina bazirganan ji bilî welatiyan. Dukandar jî daxwaza vekirina vî dergehî dikin û dibêjin her gava dergehê bazirganiyê Mosul û dihۆk bête vekirin. Velvînên bazarî dêgorankariyên mezin bi ser da hene. چند وکالت خارنید عراق سرانسر عراق خراب کیت ما دهوکیانه زاخویانه هفلریانه وجا طبعا ریگ ببیدی گلب قوات الكوید و گلگ باش بید وقف که حوالك من هی سایق دوطانه بیجیتن ام ویراناگی هین هر رو خطره که ام بین میسل و پاره که گلگ باش هات نو چنان بین ویری و میسل دا هات با وکرن و خلقات با چوبا و دا بو بازاری باشتر بیتن و داخلك هیت و چیتو بو تاجری باش بود چی ویره هیت و دا زوری تا و گلک باش بود راستی بره باش بود گلک بس پشتی اف داعش هات ویره و اف چه یعنی ام خلک ویری جی ادید ویره نابینین یعنی رهبر جورا بازرگانی جی لدهۆک dibêjîtin neman û girtina vî dergehî zerarên mezin li bazarê dihۆk dayne. میسل بوما وکو بازرگان وکو پارێزگاها دهۆک زۆر گرنگە لای ئابووری و هەر وەسالای ئەمنی vêjek زۆر گرنگە یعنی میسل ئەمانەتە میسل هەبت داعش نەمینت بۆما دهۆکێ گرنگیەکە زۆرە بۆ بازرگانە توێرە ڕە نزیکترین ڕێکە بۆما کۆمگەهنە بازارێت عێراقێ نەخاسمە بەغدا و باشوورە عێراقێ میسل وەکو باژارێ دوێ العێراقێ دیف بەغدایە بازارێکی زۆرێک مەزنە و گرنگە. Hejmara kinciyên parêzgeha Mosulê pitir ji 3 milyon kesan bûn û bazirganiyeka yekcar baş di navbera parêzgeha Mosul û dihۆk da hata kirin. Lê weke jûra bazirganiya dihۆk diyar kirî li piştî hatina Daişê ji boî Mosulê heştê ji sedê zerar lê kertê taybet yê bazirganî da li sinûrê parêzgeha dihۆk. Di nihada jî xewna hatin û çûna bazirganan di vî dergehî da nêzik dibe û welatî jî çavereya jiyaneke baştir in. عبدالصمد ريكاني NRT دهۆک